vek ule tuntuma hian German ramma Muslim te ron tam dan le Germana Muslim ral tlan omten German khopui mun rang ranga buaina le har satna an thlen le siam chungchang han soi kan du a chumi ma chuan hei tuna video akan muang hian Australia ram a enge ni Bondi Beach a Muslim pa fa Islamic State fir fiak te nena inzom na nei ten beach a mipui in ti hlim lai chu an pawng ka chiam maya nun na tam tak chan an om boka ti chuan a video po at viral na sa a atar na sa a khovel aron bara khaya ram sang sanga Muslim du lo na boruak in mung me kara hetiang boruak aron nei le ringot te po hianin Australia sarkar po dem na anasa a heng boruak Australia ram boruak le hemi Australia rama Muslim chanchin te po andexan lama aron ti chua kan la tum anga untuma chuan German lam kan lo imbuat sai laklo to awangin aron ti chuak masa a German khopui sang sanga Muslim te awanga Germany te lungai na engang takana sa le thuk nge ti chu ihan ngai thawu ang o Khovela indo pui chok chuak tu chu Germany ram hiania ram lian le ro pui takhan tia soi chiam tur chu ani lo na indo pui chu ma kha chuan khovel ram sarkar zinga chakle thil ti thei pol anni a indo pui pakhat na an tloma wangin an ram hruai tu Adolf Hitler chuan lana hle im German chu tundin le a an hne lo ram te do le beiturin ma aron le a indo pui pani na chok chuak le in ma se atlom zo ka an tanga ti chuan German ram tang rual pol te chuanin an ram lak Germany chu an in opsim tani ma se kum sang kha zakwa somli pakwa a US le Britain le France ram op Germany chu in zom khom le im West Germany ti ania Soviet Union op rampo East Germany ti aron ni le a an khopui Berlin chu Soviet Union op huam chunga omim East Germany le West Germany chuan anin sem thunga West Berlin chu East Germany chunga thliar karangin omta thina ni ber mai hun rei lo te chungin East Germany le West Germany mipui te tin mun chu adang lamin sum le pai lama po a in thlau ta hle a kum sang kha zakwa somnga chhovela khan East Germany atangin mi tam tak te chu West lama an pe ma then kha chu an kal konga lo dang chat thin bok ma se kum sang kha zakwa somru pakhat lo ni meu chuan East Germany chuan na thok tu le mi pui thanem tak chu an ram an chu san to ani ti an riat chuan a pem chuak za thi East Germany mi pui mun ruk athena mun khat vel an ni man ti an re chuak ta chutianga an mi te an pem zel to lo nan East Germany chuan Berlina aram china August ni som pathum sang kha zakwa som ruk pakhat khan Berlin wall chu thil hling nei le man rodang mangin an siam ta ni ti chuan chu dai dan na bang chu mi pui thin rimin an ti chia a chutarang chong kum sang kha zakwa som kwa October ni thum khan in zom fel le in ram pakhata an lo om le ta chau ani Germany chu chutianga ram thana om an han zalen thar le an in zom khom awang chuan sarkar pakhat nuaya an in rel pol chho le a khovel nun phung po pa nga ina om chho zela chuti lai Middle East lama indo na le buaina ne aron tam chho te ta hle maya mi tam tak chu an ral tlana chung ral tlan tam tak te chuan Europe lam an pan na sa ma chung ral tlan te la an pan na sat le lu tam na ram te chu Germany te France le UK te hi alang sar zual an ni a chumi ani ta ka wangin tun laia khovel thu thar luat ne em tu pakhat chu Europe ral tlan pung chak lutuk te hi an ni chho tran ta ni heng ral tlan te hi Middle East le Africa mi an tam bera heng ral tlan te ral tlan chan tam ber chu Islamic fir fiak te an lo awang te le an ram sarkar amumal theilo awanga buaina chuak awang te im Europa hian an sahim na ngai tu aral tlan ta te an ni heng ral tlan tam zok te hi Islam sa ko zui tu te an ni ya
atira chuan Europe ram sarkar sang te hian chuti main an rama an lo rem ti ngal mai bik lova ral tlanten atira an pan masak perpol Hungary chuan ral tlante hi an in ziak lut phot ani lo chuan mar lampana an kal aphal sak lo ani chutianga har sanna an to awang chuan ral tlante chuan Hungary ram chu chua sanin mi sing ni te chuan in Austria a Germany nen an panta a kumsang ni le som panga chung ringot po khan Europe a hian Africa le Middle East atanga ral tlan kha mi noi thum sing li chuang an lo dai to ni Europe raba ral tlan an punchak tak awang hian European Union shroi tu te lu po a hai chho hiala thut khom man mo te kovin engtia lo don son tur nge ti te chu an rel ta rum maya ma se an tu dan ang dia ka lo dong song tur chon an lo tlai lam shet to hialo ni EU atel ram sang te chuan an ramin ral tlan an don son thei tur zat te thlengin an soi chiang ta hloma United Kingdom chuan kumnga chungin Syria atanga ral tlan sing ni an enkol thei tur thu an soya Germany a chuan kumsang ni le som panga chung ringot po khan ral tlan nuai riat chuang an lo lut to a an ram Chancellor Angela Merkel chuan an rama ral tlan an punzel chon an ram din hun po ngai tu ani ti chu a thiam chho tanta Germany ram hi Europe khomol puya Muslim ral tlan laluta seng hnem ber ram mania mi makta duai ruk chuang tuna khuan Germany a khon ral tlan an nei meka heng ral tlan te hian buaina sang an siamin an chim chho tuala an sarkar la chuan angai tha awangin kumsang ni le som panga kum top dona khan chung ral tlan ho te chuan buaina an ron siam na sata ma kumsang ni le som paruka kum tharlom na ni ya khan Germany khopui koluk ni ya refugees ral tlan ho te chuan buaina na sata an ron siam tanta kha thil kal zel khan ral tlan du lo na chu German rama aron hring chuak tana abi takin Iraq le Syria atanga Muslim ral tlan te du lo na chu German mi puiten an ron siam chua pha ta ni an ram Chancellor Angela Merkel i sarkar po in nasa takanor na amachon pha ngal boka he kolok ni khopuya buaina chui zel na a hian namdang pem lut tlei rol rual mi sualten mei chethen kat chu mi pat mei chiat na thila an lo ti buaya wanga in tran ania chung ram dang mi som pakhat zinga mi te chu Syrians pe Pakistan Guineans atanga pem te an ni hloba chung ho chu beile tu in German mi te chu an in lom khom ta a German miturut poisang nei lo ten khuai luai du a an beile na awanga buaina churon al chuak ta hluai khania Germany Interior Minister Thomas de Maizière chuan khang ral tlante beile tu te adem lai le ral tlante zinga midang ti buai tu te asoi sel na thang khok chuan Angela Merkel's policy pakhat ral tlan don son konga harsat na asiam pha na sa le ya Merkel kai shuai sarkar thunei tak le atho pui right wing Alternative for Germany party shuai tu te chuan sarkar in ral tlan alo loma alo kuang kwa zela wangin an buai na hi anamai lo le a kumsang ni le sompani kuma EU ramten Syria le Iraq atanga ral tlan tam tak an buai pui lai khan Germany hian then khat lo chom dolin aseng lu tau thunga Angela Merkel Christian Democrat lawmaker Kerten Linmen chuan hetianga a hu hawa pem lu chiam mai lo don son zel chu adu lo le a ani ngai dana chuan nam in pum khatna buaina asiam thei thu asoina sa hle a chuti mek lain an Chancellor Angela Merkel i ve thung ka chuan heng pem khom tur te hi kan ching fel theyang ati la yim lin men chuan kum sang ni le som panga January ni som pakhat khan Merkel chuan heng ral klan te hi Europe ramin kan thunun theyani ati ti in soya chu chuan German rama boruak asiam lian hle a Merkel du lo na thom po a ring sot hle a
mipui tam takin kongte zo in thil tam takan ti chia a German ram chu abuai bup mup ani ta bera mai kho chak lama om Leipzig khopuya po kolok ni khopuya thil thleng wangin Muslim ral tlam du lovin mi sang hi chuang in ral tlam an du lo na an lo lan tira mipui auri chuan markaliki kalmaite ti te arita nuk mai thusiak pakhata pe chuan chancellor markali chu Muslim burqa le hijab khum tirim markal irwalin Muslim te chukal tirla liam mai te u ti ina inziak kul bok Interior Ministry report an la khoma tagin Northern Westphalia State kolokni bula vela chuan misual thil ti register zanga som paruk lu zinga case zani somthum pasari chu mi pat mei chiat lam thilania kolokni police department report a chuan gangstar houten mei chia lo din hualin mei che ke kor zen sak le ke kor nuai hlim sakte anmal le mal inkara lo tham saka lo chul sak vel le an kap lo dap sak le nute de sak chu mi nuwa an wallet le mobile phone te lak sak luar le a heng ti tu te zinga mi som pakua man chuan te chu foreigners mi vek an lani zui North Westphalia State Interior Minister Ralph Gigar chuan Special Parliamentary Command na ma a kumsang ni som paruk kum tharni khan kolokni cathedral bula Arab le North African mipa sang khat te chu an pung khom chiama chung mi te chu Germany ya November le December kumsang ni som panga chunga ral plan a lo lut te khan ni ti ashila zule rui thei thil antia chu chuan tharum thona le mi pat mei chiat konga che du na ape a Leipzig khopuya cheng Olaf Swinmar chuan sarkarin ramri venga Muslim ral tlante alo dan lo chuan buaina dang po chuak zel turin aringa kolokni thil thleng hian hun local tur thil lo om tur min mu tir lokani ti ina soibok hetianga anti-Muslim rally wangin right-wing protester zani som nga te chu police ten shengin heng ho hian sarkar bung ruwa te halin buaina na satak an siam boka Angela Merkel hun lai khan Muslim ral tlan an la lut na sem ema chung mi te chu tun lai kon an nok sak chho to em bok an khopui mun sang sanga Muslim te hian kong zo na te neim Muslim dan Sharia law man te an phut zok zama a chutianga phut le be sei ngam khopa tam tham an ni to awangin German mi pui te lu hai hle bok tun nai chawa Israel le Palestine ram te puina awangin German hian an hun masalaba nassa taka Israel mi Juda te alo huata alo suat chiam awangin Israel le Juda mi ngai nat le duim thupa an lo joina sem to a chumi ani awangin Israel thlop tu an ni wangin an rama Muslim rual sing te lim Palestine thawang hawin voi duai lo rally an nei ve bok heng pro Palestinian te hian dan keng ko tu te nen buaina an nei ngun le boka an thian tha Israel sarkar le mi pui te thawang hawin German police te po an cherang sot le a tun nai chawaringot po mi zanga vel chu an man to nge Germany rama hian Muslim te an tam em awangin thunun hlei thei an ni meu to lova Angela Merkel sarkar kha thangle tharten an la dem ron lui donani tuna phei chon German sikul no pangte chuan hlo na awangin Islam sakhuwa a an in let mek chu ani to a German chanchimbu in zirchian na thar aneya chuan Christian German chung kopung zel te chuan nam tlem zok angin an in ngai chautana Islam sakhuwa an in le pha ta ni ti soipo atam so chho viau mai Criminal Research Institution of Lower Saxony in Zirchian an neya po zirlai zinga za asomruk pasari te chuan Germany rama dan a in koran hian ngai poimo zok thu an soimau mai Berlin le Frankfurt sikul engemo sa ta chuan Muslim zirlai an tam to zoka hei hi Zirchian na chuan kumriat kal ta chunga
Germany rama pem lu tam lutuk wang ni inan soi kum sang ni som ni pali euro kha Germany nga le nei ania kha hun kha Islamic State telin Islamist firfia Paul Chen khatim Europe football in khom puilian per khati buai antum thuan puanga Muslim ral klante atanga beina an to po hlaon takdin huna an ding ani kha chutiang thom riwa lengvel awang khan opening ceremony le tournament bultan na in khel phei khachu uluk le zuala ven angai pha Germany chuan anram chunga ven himna thoktu te mai ba ka Europe ram dangte atangin puitu police officer an beiseya ven himna puitu ra impethei te chu anlo welcome ring to soyim Fesar chuan opening ceremony a khan foreign police officer zathum som nga vel an mi khual thu soi ani nge kha he kum vek sang ni som ni pali khan German ram kho pakhat mekte bak da Christmas bazaar an nei na mun ko thlera chuan Saudi Arabia lam chuak doctor German ram a cheng chuan mi pui pung khom te chu karin apong su chiam maya mi pahni an borala midang somruk pa riat vel an liam atarladani German ram shuai tu masa Angela Merkel hun lai khan Muslim ral tlan lo lalut na sa em kha tun lai khuanan nok sak le a Muslim hian kong zo na te neim Muslim dan saria lo man te an phut sang sot le a Israel le Palestine inkar boruak wang ringota an boi na te khu thu takani to Israel le Palestine inkar boruak hian Europe khomol puipo khu asoi danglam na sem ema aram mi le sapa ngai ten Israel an thlop zela mase anram chunga Muslim ral klanten an om naram atangin Palestine thlop na an lan tir ve zela wangin khovel mun sang sanga Muslim wangin ram tina buai ani beramai abik takin American Conservative Activities lar Charlie kak thina awangin khovel mun sang sanga Christian te Muslim laka har na an nei chawa ral klan du lo na ti hluar zual bok Charlie kak thina hi Christian muhil akai tho ani permai chu boru kal zel chon Muslim wal aron ring chawa German po abang lo kum sang hi som ni panga October thatir khan German rama Muslim ral klan ten Palestine an thlop zia lan tirnan puan var in khu chungin Germany khopui Bremena ngoi ringin kongpuya an muwa nun phung ati buai leni kha chu mai du tok lovin kum sang hi som ni panga November thatir poka kha Palestine lam thlop tu Muslim activities tem rail konga chain in container terminala lu thaina tur nen anin thlun soma rail kong po nasa takina tibuaya hei po hian an nun phung ati buaina sa hle a heta anthil du le beisei ber chu Germany ram sarkarin Israel rama ral thuam thon chua akal pui mek chu ti top turin an phuta an sarkar chu nat takinan lo nor le ve thungani chu tianga Muslim ral tlanten mun sanga buaina an siam chu German mi te chuan an pom thiam theilowa an ram chu nga nge aram leilung mi te za na nei mi alawa ral klante huang tau zel chuan German ram chu buaina chum pui jing na satak chona luari tareng mayani heng Europe ram sang te buaina hian khovel mun zau zo akang kai chho zela tuna chuan khochak kil lampo ron shu thleng zelim mun sanga Muslim ral tlan du lo na awangin protest nei chho zelani a he buaina hian engchen nge khoi nge athenang ti chu khovel hian thlir zel don ani